тапшырыгы һәм аны алып баручы мин Рифат Зарипов сезгә ашыга өр-яңа мәгълүмат әйтергә чыктым. Шулай итеп инде бүгенге җырлау тапшыруын мин соңгы тапкыр алып барам. Киләсе атнадан өр-яңа алып баручы булачак. Әйдәгез шуңа күрә дуслар, бүгенге җырлау тапшыруын башлап җибәрик. Сез дуслар ышандыгызмы? 1 апрель никому не вердиләр урыслар. Әлбәттә бу бары тик шаяру гына булды. Мин әле сезнең белән 3, 4, 5, 6 елсыз моннан ни шагу назад булачак, көн шушында гына булачакмын. Ана, диджей Аюн 3 ел инде һаман шушы сәхнәдә. Аюн дигәннән, җегетләр, кызлар, әйдәгез көч җитереп безнең диджейга бер кул чабыйк әле. Хәтта үземдә ышанып китә яздым үземнең булмаячагыма. Хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле дуслар, инде шушы күтәренке кәефтә без Аллага тапшырып, уенчыларыбыз белән дә танышып узыйк әле. Беренче уенчыбыз безнең Эльвира. Танышыр өчен игътибар экраннарда дуслар. Эльвира Файзуллина, Башкортстан Республикасы Стәрлетамак шәһәреннән. Кияүдә тормыш иптәше белән 2 бала тәрбияләп үстерәләр. Стәрлетамак дәүләт филармониясендә эшли. Буш вакытта рәсемнәр ясый, шигырь яза, үзенең сәхнә киеменең дизайнын булдыра. Эльвира, карале. Бик матур иттереп, бизәнеп, матур иттереп киенеп килгәнсең. Синең анкетыңда укыдык, син дизайнер икән. Менә бүгенге кигән костюмны дизайнын үзеңә сардың. Төне буе утырдым. Төне буе утырдың. Әле менә хәзер генә табадан төшкән яңа костюм бу. Ай, рәхмәт, алкышлыйк әле җегетләр. Безнең 4-5 җегет арасында бердән-бер шимәр гүзәл кызыбыз Эльвира. Эльвира, сиңа уңышлар дизайнда да, җырлау да, тормышта да, гаиләдә дә иң изге теләкләр генә сиңа. Һәм күчәбез икенче уенчыбызны танышыйк әле. Танышыр өчен игътибар экраннарда. Рәфкат! Рәфкат Җәләлетдинов, Казан егете. Хыялы иҗатын тамашачыга таныту, буш вакытын машина астында үткәрә. Уялчан, йоклаганда агырлау урынына җырлый. Иртән йоклап калудан курка. Яхшы яклары: кечкенә буй, ел буе кара булуы, саларида экономик итәргә ярдәм итә. Девизы беркайчан да төшенкелеккә бирешмәскә. Рәфкат, брат, димәде сиңа. Рифат дигәчтеге Рәфкат, икесе ошаш исемнәр бит инде. Син инде минем уйлавымча, мин сине бу җырлауга тапшыруында Фирдәүс Сәмәев алып барганда бер күргән идем. Син катнашкан идең буга, әйме? Фирдәүстә дә мин катнаштым. Менә хәзер икенче тапкыр килү. Нинди максат белән килдең син монда? Сагынып килдем. Сагынып килдең. Ой, рәхмәт, шундый приятный, рәхмәт сиңа бик зур рәхмәт. Сагынып килдең. Эй, менә шын иҗат кешесе күңелен ачып салды. Мин идем, син урында узап җигәргә килдем дип әйткән булдым. Молодец, дөрес фикер. Рәхмәт. Уңышлар. Һәм хөрмәтле дуслар, танышуны дәвам итәбез, күчәбез без сул якка. Безнең 3нче уенчыбыз Айрат. Танышыр өчен игътибар экраннарда. Айрат Гәрәев, Башкортстан Республикасы Бүздәк районы Яңа Таулар авылыннан. Өйләнгән, җыр аның өчен хобби. Айрат шәхси эшмәкәр. Ул тормыш иптәшеннән үрнәк ала һәм балачагына кайтырга хыяллана. Үз заманында төннән уянып сәяхәткә чыгып киткән. Девизы беркайчан да бирешмәскә. Айрат, синең анкета миңа бик кызык булып тоелды әле бу. Сәяхәтләргә чыгып китәм дигәнсең, төнлә йөрим дигәнсең. Менә шушы сәяхәтләр турында, кайларда булдың, ничекләр йөрдең, каян башланды моның башы, шуның турында сөйлә әле. Шулай булгалай, төнлә төн чыккан, шешен чыккан диләр бит инде халыкта. Шуның күк төнлә Оренбургка барырга кирәк икән, төнлә торам да Оренбургка чыгып китәм. Менә шундый гадәтем бар. Син көндез йөрмисең, төнлә йөрергә яратасың. Төнлә йөрергә яратам, чөнки төнлә машиналар әзрәк. Төнлә йөргәнеңә хатының ачылмыймы? О, хатынлы балаларны тиям инде син алай. Ну яра, алай булса уңышлар бирмә. Айрат, уңышлар сиңа. Төнлә дә, көндез дә юлларың уңышлы булсын. Зур рәхмәт сезгә дә. Һәм инде танышу буенча күчәбез без 4нче уенчыбызга. Ул да булса Раил.
Раил Садриев Буа районы Югары Наратбаш авылыннан өйләнгән, улы бар, концертларда тавыш операторы булып эшли, ялгыз калудан курка һәм җырчы булырга хыяллана. Раил үз-үзен мактарга яратмый, әтисеннән үрнәк ала. Девизы ятып калганчы атып кал. Rail, qarali. Anketada bu adam degan, Rail degan, Sadriyev degan. Men optirab ketdim, bu teatri Railaboy Sadriyev bilan birinchi belli narsa tug'anmi yo'qtirmaydimi? Tug'anlik yo'q edi, birga ishlagan edik. Birga ishlagan edik, teatrda ishlagan edik. Olaysa qarali, meni sen shunday so'rab, sen meni jablarga dayratam degansan. Tatar estradasındagi bir jırşı bilan to'y jırlaw tilagi maqsad yo'qman deydi. Bo'lsa kim bilan? Mening bolashaq xiyolim u Salovat abi bilan jırlar edim men. Salovat abi bilan jırlar. Salovat abi bilan. To'y jırlar edim. To'y jırlar edim. Mana ulda eshitsa bu so'zlarimni, balki u seni bir shoqirir konsertida da balki bir to'y tashkilotlasizlar. Farishtalarni amin degan chaqirga to'g'ri kelsa. Amin degan vaqtga to'g'ri kelsin. Biz qanday o'g'ishlar, Raisina, o'g'ishlar yo'ldosh bo'lsin, har vaqtda barimizga da o'g'ishlar bo'lsin. Shunday etib biz endi do'stlar sizlar bilan tanishdik. Hozir o'yinni boshlab chiqaramiz. Birinchi o'yin Big Shingel, Big Vadi. Siz endi bilasiz. Mana ortda ekran, motor ekran. Anda hozir turli artistlar paydo bo'lishadi. Siz shu artistlarni ko'rasiz, ko'rasiz. Hamma lekin men ko'ra olmayman, men orqa bilan turaman. Siz artistni tanıysiz ekan, qo'lni ko'tarasizda, nima onun yoki biror populyar shirin, yoki biror qo'ysiyaptan ekanini, ishga ekanini, ismini aytmishi, familiyasini aytmishi, jirlabmi, biyibmi, suylabmi anlatırga deyish bo'lasiz. Anlaşıldı? Anlaşıldı. Olay bo'lgach, kompyuter bereli bizga artistlarimizni ko'rsat. Qo'l ko'taramiz. Hayrat, Imron Shobosina. Jırlarında Jırlı dedi jırlı bir var. DJ Radik bilan Big Motor deb jırlayım. No endi sen hozir isimlarini aytgach, DJ Radik bilan degash, unda bo'lsa endi albatta Ayrat Safin bo'ladi. Shulmi? Shu. Молодец. 10 ball deb aytolmayman. Bir 5 ball berasi bo'lasiz. Yaramayman. Kompyuter ikkinchisi ko'rsatadi bizga. Elvira, birinchi bo'lsinlar. Kinoda tushdi. Düştü kinoda. O'xshashi, hozir qop-qora shesh. O'xshashi, qop-qora Nega kishilarning odatda qora bo'ladi. Звездаga borgan, главный звездаga borgan. Qayda borgan edik? Главный звезда передача. Jırşı bo'lib. Tavşin ko'rsatirgan. Bilasizmi, jirlimi? Bilaman, qora shesh, oq shesh degachgina hazilga boshqa. Motor, shiver. Mana mening boshqa debdi durust bo'lsa yolg'ishsam, endi bunday bo'lmay. Malika, ay молодец, tayinli. Voy! Mana biz sirasi. Malikaning bir jirlari bo'lsa, "Siriyam deb sirasi aytaverib. No, 10 ball seniki, 10 ball seniki bera. Da kompyuter ko'shamiz biz ishinchi jishimiz. Elvira Imrasha sag'insi ko'tardi. Shiyeler. Dindi shiyeler. Bizdeki fark kelgan diyeler. Biz fark kelgan diyeler. Diyeler miydi diyeler mi? Siz ikev fark Git bakalım bir yüzüme hele. Anlaşıldı. Men elini sarı bilib turam. Bu şaşımız bizde. Şebekimden şıgalan. Nişi? Şebekimden şıgalan ekan. Rafael Latipov. Yok. Bu jırlayt. Ko'shamiz seni. G'umir orbasini jırlayt. Umr arabasini jilib. Yine iliştirip bana g'umir orbasini deb jira boshlama. Yok, g'umir arbasi tugel. Turmush arbasi. Davay siz balashmadingiz. Turmush arbasi. Ufallı arabası. Ufallı orbası. Ufallı arabası bo'lgach, unda bo'lsa endi albatta bir borimizda bilan menda bilirga deyish. Abdulfat Abu Safin. Durust aytdingiz. Shumi? Hayır. Молодец. Sen meni turishim. 10 ball sena. Eng zo'r rahmat. Ham endi ko'shamiz biz Shiratdagi o'yinimizni ko'rsatamiz bizga shashimizni. Tag'in Elvira Imrasha bo'lib o'tadi. Xotin qiz bexatir jillaydi. Xotin qiz. Oğluyla shunday, toza. O'zida shunday Motor belakinglar. bilan bu sam bilan jillaydi тоже.
Abisi jırlay. Sinirli ablaları çalıyorlar. Min Elvan'ın irinde bilem, iri Murat Muhi neyme? Uzunun ismini işit. Dilen İgmatolina. Ay, Elbette, deriz. Yani işte on bal sirke. Hem kuşamız şirattағы çırşımızda. Elviri tanısın. Eyde, Başkaça jırlıyım. başkuşa şırlay. Retro jırlıyım. Yıldingiri. Yok, yok. Retro. Başkırtstan'da. Başkırstan'ın Hindiyle şırı var, eydeler. Başkaça indi. Yok, boshqasi olti şey var, ko'rsincha, boshqasi şey yok. Tatasha jırlıyım. Natasha'da şırı, Maturda başka şırı. kiyinip шыға, ол қазір Білемі менің кімікпі? Статный шундай. Бастатный. Әй. Benim partiyayla qishirdan chipshig'i deydi, aytibdi, o'zgalarni Бүйтіп, Кісілерді жаулыққа шығар. Бүйтіп шылайды. Qo'shaqda sho'layroqda. Міне, İdris Abıgaziyev. Бүгінгі мен 10 бал деп айтамын, сізбен екеуі бірге ойнайсыз. Атыша. Yo'q, sharlab bersin. Компьютер өзі шығарайын ол сізге бересі Xotin qiz bilan yorishib bo'lmaydi, oldinroq yo'l qo'ygan turib keladi. Hem biz көшеміз ikinci turga. Şulay edip, endi biz ikinci turumuzu da başlap жібереміз. İkinci tur tағы da жеңілірек деп айтайын екен, ауыррақ деп айтайын екен. Ләкин менің үшін жайлы, экранны мен де көрешекпін. Қазір экранда түрлі suretler bарлыққа келешек. Sizge оларны қарап, нәрсе бірләштіргенін әйтірге керек болашақ. Uzun ойламайбыз, қарайбыз да жауапты әйтеміз. Бары тек ойлар үшін 30 секунд қына уақыт берілі. Сіз әзір ме? Әлбәттә. Әзір болсағыз, сізге экранда барлыққа келешек суретлерін нәрсе бірләштіре екенін әйтірге керек. Иқтибар экранларға. Қол көтереміз. Ең бірінші қол Сенен болды. Жауап кино. Тірі жауап кино, әм 10 бал сенекі. Екінші берім нәк шундай ук қарайбызда тез генә жауап қайтарабыз. Рәхмәт. Макияж. Макияж деп ойлайсың да? Макияж. Татаршасы? Бизәну. Дұрыс енді, дұрыс, башын үйлендіріп Ояу. отырмын енді. Бизәну бұла 10 бал. Молодец, дұрыс. Hem de üçüncü sınav aslında tanılgan klipten kadr yaşırılgan. Sizge jırının ismin hem başqaruşsun eytirge gerek bulacak. Gittik iktibar ekranlarga. Elvira. Tugul cevap gerek. Зелень Игматульевна, по-моему. Kol kaçı tarafa senin. Desen ki maya başa ama bir koordinat. Aha. Hindi jır. Bilmeyim. Kur'an yok. Bir kıymet cevap oldu bu. Tak, neysen gimayı mı? Ne diyeceğim? Vakit çıktı. Vakit çıktı. No. Senin şu demin cevabı kuşadı. Bilmeyim. Neysen gimayı mı? Dürüst ettin aslında neysen gimayı mı? Elbette yine senin koraşın diyen jırıydı. O sana 5 bal. Sen kanaat mı? Bir. Alaysa 5 bal seneke. 5 bal sana hem kuşamız 4. sırava. 3 suret, onlarını nerse birleştire ekenin cevap sizden kütemiz. Arayımız ekrana. Rahil, ol. Dizayner. Dizayner. Dizayner sürtügüç. Молодец, дұрыс, 10 бал. Тігу, дизайнер, дұрыс, дұрыс. 10 бал seneke. Так, 5-ші сұрау, экранда сынғы сұрау жәмәғат. Шулай ук суретлерін нәрсе бірleştire екенін табырға керек. Кеттік. Süt. Süt. Süt түгел. Молочный Шоколад. шоколад. Молочный шоколад. Молочный шоколад. Әй. 10 бал сыйла. Сен шартланасың мысың? Big shot. Big shot diye aslında ойлап қарайтасың. Міне енді ниһаят екінші турда ақырына жақындашты. Қазір енді достарым, матурларым деп айтайын әлі. Бірінші, екінші турға да нәтиже ясар уақыт келіп жетті. Қайсыңыз неше бал жеді екен? Эльвира, сенің 35 бал жиылған. Ай, шаттанасың бірін деймі? Енді біздің Рәфат сенікі, көпі деп ойлайсың? 25 бал. 25 бал, evet. Hem Hayrat Murat seninki 10 bal. Rail Sarıyev 20 bal.
Ey, ağızlar yırılıp kettiğinde qanaqatlik belgisi ko'rsatib. Şolay etib dostlar, hozir biz endi ko'chamiz 3-turga.